بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى هو رحمتايكو كم عادت دوه غير مغرب نماذ فهم سلسلة غوتغا مسكتو كوري غندا تفسير كلاهغا أرغون من أم فهم ده واهغا دكا نمالا فواني سورة الشمس من سورة تفسير غولغوتو إن كل ميري إن شاء الله أرغون من فشاني إيا جهيغن إن سورة كمغاوا سورة الليل والليل إذا يغشى من سورة تفسير أد من سورة فتوهم الله وحي قرباني والليل إذا يغشى ريغانوغا أنديركم بيروغانو بينغانو فروالا وغتو غندبا هو وحي قرباني الليل أي ريغانوغا وغتو يغشى مانكي ريغانوغا أنديركم بينغانو فروالا وغتو والنهار إذا تجلى النهار أي دوالو تجلى أي فالو එහෙනම් බීම දුවාලුග අලින් බින්ගඩු ෆාලුව ගෙන්දා වගුතු ගන්දබ්වා හුවා වහී කුරවම وما خلق الذكر والأنثى මිතනුග وما ما أي باي مفسر بدال وغوتو مجيا مصدرية එහෙන් කම බණිනම ආයතුග මානේ කි අංහෙනුන්නා ෆිරිහෙනුන් උෆෙද්දවුන් හුවා ගන්දබ්වා හුවා වහී කුරවම මිතනුගා මා අයි මෞසූලා කමුගා බලාෆකම වණිනම ආයතුග මානකි අංහෙනුනා ෆිරිහෙනුන් උෆෙද්දවි ෆරා ගන්දබ්වා හුවා වහී කුරවම ඉන්න සඅයකුම් ලෂත්තා හමකෂවරුන් එවරංග අමල්ත තෆාතුවගෙන් වාකන් කෂවර අද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි ආයතහු මෙවනි කොම්මෙ එච්චෙග්ගේ ඉදිකොළු ගන්දබ්වා හුවා වහී කුරවවා می قرآنوگے بلاغا تریکموگے تریگا ہیمنے کمے می آیتہوگا ہام کدوا فاوا کمکی ریا دوالکی تفاتو اچکما انگھنونا فریہنونا کی تفاتو بائکم اہم بیما مکنتتا میہن ہوری ہندوگا ارتکونگا عمل تبویس تفاتو وگندانکا ریگنا دوالکی تفاتو اچکا وی اروگا آدی انگھنونا فریہنونا کی ویس تفاتو بائکموگا وی گوتا අලුතකුන්ගේ අමල් තබ්වෙස් තෆාතුවගෙන් දානකන් මං අල්ලාහු මි ආයතහුගා මි බයන් කොද්දබනි එබ්බාමි හුන්නකි යෝලෆා සාලිහ් අමල් කුරා මිහුන් අනබ්බාමි හුන්නකි නුබා නුලෆා අමල් කුරා මිහුන් එබ්බාමි හුන්නකි හේව මලායිකු ගාවස් නුබා අමල් වස් කුරා මිහුන් අල්ලාහු ඉරාද කුරබි අලකන් එකලාංගේ සීදාවගින් මගු දක්කවාන දෙන් එෆහු මි බයන් කුරබනි ඉන්සානුන් අමල් කුරුමුගා තෆාතුවගෙන්වා ගොතුගේ තෆ්සීල් අන්නර්වි ආයතහුගා අල්ලාහු වහී කුර බයන් කුරබා ෆමිවනි වහී කුරබනි فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من أعطى إباميهن أمانة گوتوگا الله سبحانه وتعالى حوال කුරබා فوا مدى ඒගේ හග්වරින්න දී හදාමීහා අද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානුන්න මුදා හවාල් කුරබාෆි කමුගාවීනමස් ඉන්සානුන්න තනවස්කන් දෙබ්වාෆි කමුගාවීනමස් හගීගතුග ඒ මුදලකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමීහිග අතුග අමානාතෙග ගොතුග හවාල් කුරබාෆවා එච්ච එහෙබීම ඒ අමානායි ෆුරියම ගොතුග අදා කුරන් ජෙහ මානේකි හග්වරින්න නුවත හාජත ජෙහිෆාවා මීහුන්න ඒ මුදලුන් හේද කුරංජෙහෙ එහෙම මේ ආයතුක මේ වහී කුරබනි ෆඅම්මා මන් ආතා
main Allahu ebami hunga atuga amana tege gotuga e hawal ko baba muda e muda e ge hagwerinna di hada mi hunne wattaqa adi Allahu nahi ko bikanta takun durherive man Allahu muda debima e mudalun Allahu haram ko bikanta takan emi hun are nugane Allahu nahi ko bikanta takun durherive israf kurum fada kanta takun durherive e mudalun e mudala rakaterive e ge hagwerinnan e muda amanat terikama teduwerikama akuga ada koddirumuga ebami hun demitibe wa saddaqa bil husna adi ebami hun naki husna ya teduko gentibi mi hun ad mitanuga husna ge muradaki kobakama meduga mufassirun ge got meduga tafatu ra'yu taken asfawe bay mufassirun vidalwa gotum mitanuga al husna ege muradaki ei suwaruge anabba mufassirun vidalwa mitanuga al husna ege muradaki Allahu go rasula ge bas furihama gotuga tedukurun kabuga ehmima wasaddaqa bil husna Allahu go rasula ge bas furihama teduko fimiha anabba mufassirun vidalwani al husna ege muradaki insana kukura huriha heyokantattake ge wahaka kama ad ehmima fa amma man a'ta Allah subhanahu wa ta'ala emihe ga atan hawalu korba fa wa muda heyogotuga e muda hedako e mudala rakatarive e ga hagwarin nan heyogotuga e muda hedako hadamiha wa saddaqa bil husna adi Allahu rasula sallallahu alaihi wasallam ge bas teduko adi suwaruge wakan qabul ko adi emmeha heyokantattaka ei heyo amal take ge gotuga qabul ko fimiha e fada miha kan Allah subhanahu wa ta'ala bayan korbani fasanu yassiruhu lil yusra fasanu admitanuga fi'l mudari' watan nuyassiru ege kuriya sinu gennawa fa wumuge benumaki ekamaki ei hingana kamekan yaqin koddebun ehni Allah enge vigota muda hedakon Allahu rasula ga bas tedukon hadafi mihaka man Allahu enaya duniyege kankamuga magu faseha koddebana insana Allah taqwa baribi min barakun Allah subhanahu wa ta'ala enaya kantatta fasehe koddeba kankan fahi koddeba nakan kit qur'anuga man Allah wani yaqin koddeba suratul talaq hatarwana ayatuga Allah wahni korbani wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra den fahe Allah taqwa baribi jamiha danne man Allah enage kankan lui fasehe koddeba enaya kurimati wa emmeha kankamuga Allah subhanahu wa ta'ala enaya lui gotta medwari koddebana kitamme boru kamen dimavi kamuga binamas ekama ketterive sabit wa hurmuga tawfiq man Allah enaya debana adi ekankamun salamebe ekankamun nukutumuge heo tawfiq man Allah emihaka debana ehmima insana Allah durherivi min warakun Allah subhanahu wa ta'ala enage kankan undagu korobana adi Allah kuttambi waraka Allahu enage kantatta fasehe koddeban at Allah durharivi min warakun enage kantattan undagu wanakan undagu kurabanakan bayan kuraba bidigen ayatuga wahni kurabani wa amma man bakhila dem fahe Allahu enaya muda debbi hinduga e mudala dahivati jamiha wastaghna adi ena kiburu weri ena hitan arani nuwata ena bunani mi mudalaki mi timannage molukamun timannage masakkatun timannaya libunu echke timannage nasibu gadakamun timannaya libunu echke fahar gawas Allah subhanahu wa ta'ala timannaya devvi echennune wa amma man bakhila ena dahivati wani ena mudaluge hagwarinda hajata jehifawa mihunnan e mudalun heden nukure wastaghna adi ena Allah taqwa beriyennuwe adi ena hikuri Allahu rahman nuribunu kamuga binamas enage e tanawaskan daima demi onnana kaman egotan hikuri wakattaba bil husna adi Allahu rasula sallallahu alaihi wasallam ge bas dogu kuri suwaruge ki vatanak kaman ena inkar kuri ekamuga sawbun den ena ya kantatta begendana goy kuri yang huri ayatu ka bayan korbani wahyi korbani fasanu yassiruhu lil usra ena yang huriha kamegawes dati undagugen Allahu medweri kurban ad faharuga kafarun ufaluga uletan algon menna fenigen hingadan emihun kitamme tanawas kamegga kitamme ufalega ulun kamuga binames emihun ge hittahuga wani alifan robefa
ಸೂರತುಲ್ ಅನ್ಆಮ್ಗೆ ಸತೇಕ ಫನ್ಸವಿಸ್ವನ ಆಯತುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರಬನಿ ವಮನ್ ಯುರಿದ್ ಅನ್ ಯುದಲ್ಲಹು ದೆಂಫಹೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಮೀಹಕು ಮಗುಫರದ್ದು ಮನ್ ಇರಾದ ಕುರಬ್ಬಾ ಫವಾ ಮೀಹ ಯಜ್ಅನ್ ಸದ್ರಹು ದಯ್ಯಿಕನ್ ಹರಜ ಏನಾಗೆ ಹಿದ್ದತಿ ಕುರಬ್ಬಾನೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಕಲಾಂಗೆ ಇರಾದ ಮಗುಫರದ್ದು ಮನ್ ಇರಾದ ಕುರಬ್ಬಾ ಫಿ ಮೀಹ ಉಡಾದಿ ಮಾಲ ಮಚ್ಚ ಬಲಾಗೆನ್ ಮಚ್ಚಂ ಅರಾಗೆನ್ ದಾಮಿಹೆಕೆ ಎಫದಾನ್ ಏನಾಗೆ ಎಮೀಹೆಗೆ ಹಿತುಗ ದತಿಕಮ ನುತನವಸ್ಕಂ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಲಬಾನೆ ಯಜ್ಅನ್ ಸದ್ರಹು ದಯ್ಯಿಕನ್ ಹರಜನ್ ಕಅನ್ನಮಾ ಯಸ್ಅದು ಫಿ ಸ್ಸಮಾ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون هم افدان ايمان نوامي هم بچن الله عذابا كوفا من الله لبته ابامي هم هاشكلو تكون همجي فاوا كان بيرو فشا فنون كمغا بينمس حقيقتوغا ابامي هم اتريغا هيتوغا همجي هم نونان سوره القلم سالس هترن ادي سالس فسونا ايتوغا من الله وحي قربا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فهي بالقرآن دوغو قراميهم كالفان تمن الله دوك اللباش فذرني ومن يكذب بهذا الحديث من قرآن دوغو قراميهم ابيهم تمن الله دوك اللباش سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اباميهم نيجي غوتان عذاب غتريا تمن الله اورن nikam baddawa hushime e adhabu ge tereng emihun gednawaname wa umli lahum inna kaydi matin e urenna tibang allah e urenna adhabu debun tibang allah laskurabame ehennames allah subhanahu wa taala emihun kura kantatang ghafil we worigenwe allah subhanahu wa taala ge revevun ma gadafada begembe ehem bima emihun nang e bagutu kola debba favi kam gabirames allah ge hippawun anna gadige emihun ge maccan allah warugada hippewumakun hippawan ekam bayan kurabba rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani inna allah la yumli adh-dhalim hamba kashwarun man allah aliyaberinna fursata debbe අනියාවරින් කිතම්ම වරකන් අනියාවරි කමුගාවීනමස් කිතම්ම වරකන් අල්ලාහන් උරදුන් කමුගාවීනමස් කිතම්ම වරකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබෑමි හුන්න හවාල් කුරවි මුදලුන් නහම ගොතුක හේද කුරි කමුගාවීනමස් කිතම්ම වරකන් එ මුදලුන් ඉස්රාෆ් කුරි කමුගාවීනමස් මන් අල්ලාහ් එමි හුන්න වගුතු කොළ දෙවා hatta idha akhadahu lam yuflithu ehannabas man allah emihun gaga hippawagan gattima den emihun dulen nukurbana gadafada hippawmakum man allah hippawan den kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyawa vidalwani man allah surat hud ge sateka devana ayatuga wahyi kurba fa wa basulu allah wahyi kurbani wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima rashag ahluwarin ಅನಿಯಾವರಿ ವೆಜ್ಜಕಮ ಬಣೀನಮ ಅಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಬಸ್ ದೊಗುಕೋ ಇಂಕಾರುಕೋ ದೆಕೊಳು ಹದಾಫಿಕಮ ಬಣೀನಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇರಶಗ್ ಅಹ್ಲುವರಿನ್ ಹಿಪ್ಪವಾ ಗೊತಕಿ ಇನ್ ಅಖ್ದಹು ಅಲೀಮುನ್ ಶದೀದ್ ಮನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಬಾಮಿಹುನ್ ಹಿಪ್ಪವಾ ಹಿಪ್ಪೆಹುಮಕಿ ಏಯಿ ವೇಂದೆನಿವಿ ವರುಗದ ಹಿಪ್ಪೆಹುಮಕೆ ಎಹಂಬಿಮ ಎಬಾಮಿಹುನ್ ನಂ ಅಜಾಬನ್ ನುದವ್ವಾ ಎಬಾಮಿಹುನ್ ಉಳೇನ ಗೊತಕ ಎಬಾಮಿಹುನ್ kuriha kamakuran emihun dukollavagen allah subhanahu wa taala hundavi kamuga vinabes hagigatuga allah subhanahu wa taala emihun kura kankama ghafil we worigen nuwe allah subhanahu wa taala e kada aluwa fawa baguten as jehunima den allah emihun gaga hippawa bagutuga den ei warugada wegen wa hippewume warabwendani vi hippewume wahi kurabani wama yughni anhu maluhu idha taradda ena ekala mudala dahivati bimiha ena muda man allah ena muda devima e mudalun hedan ko dahivati ve ena bodawe gane kiburu ve jamiha ena narake vettigen diyama duniyega ena ekko fahuri mudalakun qur'an ebbes faada nonan wama yughni anhu maluhu ena ekko fawa mudalakun ena yakan ebbes faada no qur'an idha taradda ena narakaga tere vettigen diyama ena narakaga tere nerumattaka enage ekkala mudalakun qur'an faada nonan ekkala mudalun ena narakan salama ko dinumattaka qur'an kam nonan kitamme mudalen hurikam ga vinamas ena ya naraka nikutuma
مدلون شفاعة تركمن إنايك لبجن الندان إن علينا على الهدى ألتكن هداية كما دكوا مكي تمن الله جذمايك أكتر هداية مرادك بيان كدبما إرشاد دبم مانكي ميستكن رنگلو مگو هيو مگو بيان كدبما إكما مگا واصل ببين گوي إكموغا إرشاد ميستكن هم دبم إيرون ألتكن الله تعالى مچن حجة نونان سورة النساء ستيك فصل آية الله وحي قرباني رسولا من الله رسول بيكالون فنوبي مبشرين ومنذرين وفابركن دبا بايغي غوتوغا ادي انذار دبا بايغي غوتوغا من الله رسول بيكالون فنوبني لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل رسول بيكالون وداغنو مفهوغا ميستكن الله سبحانه وتعالى مچ دكين حجة نونان تيمبنكن حقوقت نيگه تيمبنك स्वर्गे की वातन कमे नरके की वातन कमे नेगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला रूही वडिगे मनी कोंग तक कमे अल्लाह रूही वडिगे नुवनी कोंग तक कमे तिमन मन नक नेगे किया हुज्ज देखे क नोनर सबकी बैंग अल्लाह वनी रसूल बे कलम फनुबाफा मिस्तकुन स्वर्गे को उफावर कम खबर देबो मशा नरका के इंजार देबो बैंग अल्लाह वनी रसूल बे कलम फनुबाफा एहमे म रसूल बे कलम फनुबो मफहुगा ए रसूल बे कलम मिस्तकुन हमें बडागिन मिस्तकुन हेबग गोवाले बु فهوغا ادي نبامغ نديوم ميستكون انذار دو ما فهوغا دن يفه ميستكون الله غ حضرتك تممن نيغي گن تممن كان الله غ رساله فورا فنوي اهم بلمكون ابس حجتن الله وحي قرباني رسلا مبشرين ومنذرين من الله رسول بكلم افاور كم خبر د بابا گي گوتو گيا انذار د بابا گي گوتو فنوبيه لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل رسول بكلم فنو مفهوغا ميستكنا من الله مچن حجة قائم نكر ومتكا وكان الله عزيزا حكيما من الله كي عزيز وانت حكيم وانت إله أد من الله إنساننا دكوا هدايتك دوترج هداية ب فرتم وتركي هداية التوفيق نوتا دينا هداية دكبو مي الله فيها إهن إبس فراتك كروينا كمنو سبكي إنسان كتاب ورقة ميها كتدوم أبو هودا ده مسك كوركم غابي نمس كتاب ورقة إنا كي أي مسلم كم غهدان إنا كي الله بروت وتقوى ورميه كم غهدان كتاب ورقة إنا نصيحة دي مسك كوركم غابي نمس الله إكم توفيق دبي منوني كا إكم نويبان إهم بيما إكم مثالك كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرك فانو بربي بفلو أبو طالب إسلام وداعن نواتو إكرك فان وربنا مسك كوربي أبو طالب के حياة के एम फहु कलु गावस अबू तालिब के गातु का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदेश करवे मुंगंदेवी बेबे फलाए ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह मनवी हक वकन अलकम बे इलाहा कुनवे मिफदाम बुनाशे एरुं तिमन्ना या क़ियामत दुं बेबे शफाअत तरवेने एहनमस एकले बोरबे बे फलो अबू तालिब අවහාර වෙගෙන දියේ කාබ ෆාංගේ දීනුග මතීග කොම්මකස් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකබන් හිතාම කරබම් වරබ්බඩන් හිතාම කරබි එයා විදිගෙන් අල්ලාහ් වහී කරබනි ඉන්නක ලා තහ්දී මන් අහ්බබ්ත් කලෙක් ෆාන් ලෝබි ෆුල්වාහා බේෆුලකන් හිදායන් හොද්දවාද බුමකි කලෙක් ෆානක කරබෙන කබනුන වලාකින් අල්ලාහ් යහ්දී මන් යෂා එහෙන්නමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉදාහු ඉරාද කරබි අලක තෞෆීක් දබ්බේ وهو أعلم بالمهتدين إله كي هداية اللي بجنبا ميهم هداية حق وجماني كمبيكان مولاد دني ودجنبا إله إهم بما متانوغا إباني هداية التوفيق نوتا هداية جماعة توفيق دبومجة باهكا أنا بتركي هداية إرشاد ودلالة نوتا ميستكونا حق مغو بيان كدينو ميستكونا كيادينو رانغلو بندينو أدمي الله حضرتنا رسول بكلنا أدي علمنا عامنا بس كربة فذا كانت من الله سورة الشورى فانساس دوانا آية وحي كرباني كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطب كربا وحي كرباني وإنك هم كشورون كاليك فانكي لا تهدي إلى صراط مستقيم سيدا بكم بامغا ميستكنا مغدك وبكرك إهم ميتانوغا إباني
mi hidayatu irshad nuwata mistakunna rangalu magudekke managa mitanuga hidayatuga mana asfa evani efa wahyu karabani inna alayna lal huda insana yang enginje huriha Allah subhanahu wa ta'ala ena yang unganna devie aqida ge gotunna alqamu ge gotunna akhlaqi gotunna muamalatu ge gotun kantatta kuranje ne goy man Allahu insana yang bani unganna devva Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu bidalu bi basfulaga annani laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timammen dukollava fa surga wadagen nabi wama ta'irun yuqallibu janahihi fi sama ekarek fan surga wadagen nabi iruga uruga fiyajaha ule dunya kandamaves illa wa yudhakkiruna minhu ilma eya behe gotun kantakta kuranje ne goy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani timammen nan unganna debbafe ehme egmane ki insanunga hayatuga dimabana huriha kankame kitamme kurakame kamuga binamas adi kitamme bodukame kamuga huriha kame ekame kuranje goy kit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam swarga wadaganna muga kurin ekare faanuga ummata bani bayan koddebafaka at mushrikun gabihaku Salmanul Farisi radhiyallahu anhu ge gatuga buni kalemen ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada haji Qur'an goy daskodde bihiye ehinduga Salman jawabuga vidalwani adehe qada haji kurumuge adab takaddanden Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani timammenna daskodde bafe ad ebihaku Salman Farisi ge gatuga eswal kuri hagigatuga jessumuge gotun Rasul sallallahu alaihi wasallam efada kame daskol nudebwana kaman hiko ena hikuri ei waran aadaage kurukura kame ki ehmima ewaru kantatta daskol nudebwana kama ehennames Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitama kudakame kamuga binames ekame du koshen nulabba ekamuga emme manfa bodu gotaki kobakan mistakunnan emme rangalu gotaki kobakan Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga emme lobbeti kam bodu gotaki kobakan egoggo bani mistakunna hamaya hama koddebafa yafa wahi korabani wa inna lana lal akhirata wal ula adhama kashwarun akhirata duniyage huriha kame milku egmani timang Allah kan kashware ad dunya ki zamanu ge gotun akhirata buren kuriga wa tanekamuga binames mi ayatuga akhiratuga wahaka iskurabbafa devanaya duniyega wahaka gendawa fimule wahi kurabani wa inna lana lal akhirata wal ula akhirat duha akhirat duha wakantataka adi duniyega wakantatta milku egumudege mani timang Allah hashe hagigatuga duniya fahuga akhira mi anani ehennamas ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kurabafani duniya buren kurin akhiratuge wahaka ad ekamuge hikmatakan bahuri furtama kamaki akhirataki duniya buren muhimmu tanakkan mistakunna bayan koddabun adi akhiratuga Allahuga malakuti wantakan furihama fenigen danaka duniya matiga raisunna amirunna wazirunna emismihunna man Allahu komma beswarege bahar debbafawe emihunnan e debbafawa baruge beenun kogen emihunna komma bes kantattake kurebe ehennames hagigi barwariya faradaki Allah subhanahu wa ta'ala eya akuga wes ban Allahu duniya matiga komma bes barege bare komma bes bayaka debbafawe ehennames akhirat duhum ebbes kahala barin Allahu fiyawa ehen ebbes farataka libigena nuwana ehem begen surat ghafir ge 16 ayatuga Allahu wahi korabani limanil mulkul yawm qiyamat dum Allahu wahi korabani limanil mulkul yawm miyaduge milkwari farataki kaaku heyye ehinduga bonavene lillahi alwahidil qahhar barwari wanta gadafada wanta ekkawanta Allah subhanahu wa ta'ala she miyaduge milku berikan libi bodege milku egamani ad duniya buren akhiratuga wahanka kuriya gennawumuge devana hikmataki qafiya hamakurum ehni misuratuga huriha ayat bes Allah subhanahu wa ta'ala nimmawala wa fabani alifaka wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla
وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إغتا كم آية بس نمال بافبني ألفك إهم بما قافيا هم كورب مغغوتون آخرة دنيا برن كوريا آخرة غواهاك جنوا فإبني يفه وحي كوربني فأنذرتكم نارا تلظى عند هن ألفان غواهاك تمن الله تيبامي هن انذار دبيم تلظى إجمانكي عند هن ألفان غواهاك ميجا إتور تفصيل تبارا باور تفصيل تن adi ibahuri hennames algon menna mire e huriha wahakata ke furiha manu kurverenti miha hisabun kurkollanan insha Allah taala miyanna haftage darusga eba furiha makurumge ummiduga Allah subhanahu wa taala algon men emmennan heobasaha heobas qabul kurumge tawfiq debash amin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum